තායිලාන්ත වලින් තිබ්බ කන්ටයිනර් එක තිබ්බ බඩු ටික අපේ ප්‍රභාකරන්ගේ බඩු ටික මම මේක පැහැදිලිව සිංහලෙන් කියන්නම් මට මේකින් පස්සේ මරණ දර්ශනය එකයි ඒ වුණාට මට බය නැහැ. ගරු රාමනාදන් අර්චනා මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 10ක කාලයක් ඔබතුමන්ට. ගරු මූලාසන මන්ත්‍රීතුමා මේ වගේ අවස්ථාවක් මට දීපේකට මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. මට මේක කලින් මම පොඩි කතාවක් දෙමලින් කියන්නම්. මේ වගේ பணத்தை இந்த மாதிரியான ஒரு சட்டமூலமன்றத்தை கொண்டு வந்ததற்கு கௌரவ விமல் ரத்நாயக் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். ஆனால் முக்கியமான ஒரு விடயம் யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்ல வேண்டியே ஆக வேண்டும். யாழ்ப்பாணத்திலே இருக்கின்ற முக்கியமான பஸ் ஸ்டாண்ட், அதாவது பஸ் நிறுத்துமிடம் வந்து வைத்தியசாலைக்கு அண்மையிலே இருக்கின்ற பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்டத்தட்ட 70-80 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட வரலாறை கொண்ட அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட். அண்மையில் எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இளங்குமரன் அங்கே ஒரு விளக்குமாரோடும் ஒரு தும்புக்கட்டையோடும் 1-2 இராணுவ வீரர்களோடும் ஒரு வீடியோ ஒன்றை நான் பார்த்தேன். சுவர்களிலே ஒட்டப்பட்டிருந்த சுவரொட்டிகளை தேய்த்து கொண்டிருந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ ஒன்றை கிளீன் ஸ்ரீலங்கா என்ற திட்டத்தின் போது ஆரம்பித்த போது நான் நினைத்தேன் இளங்குமரன் அப்படியே முழு பாதைகளையும் கூட்டி தூக்குவார் என்று. ஆனால் அது ஒரு வீடியோவுக்காக எடுக்கப்பட்டது. ஒரு கவலை என்னென்றால் அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து இப்போது ஒரு குடுக்காரர்களுடைய இடமாக மாறி போயிருக்கிறது. எங்களுடைய போக்குவரத்து அமைச்சர் அண்மையில் டிசிசி மீட்டிங்கில் கூட கதைக்கப்பட்டது. யாழ்ப்பாண வைத்தியசாலையை சுற்றி, போதனா வைத்தியசாலையை சுற்றி இருக்கின்ற அந்த பஸ் ஸ்டாண்டால் அங்கே தனியார் மற்றும் சிடிபி பஸ் இரண்டுமே நிறுத்தப்படுவதால் மிகப்பெரிய ஒரு சன நெரிசல் இருக்கிறது. அது தொடர்பாக நாங்கள் எங்களுடைய டிசிசி மீட்டிங் கதைத்த போது 8ஆம் தேதியோ என்னமோ எங்களுடைய விமல் ரத்நாயக் அவர்கள் வருவதாகவும் அதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதாகவும் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் அதிலே மிகப்பெரிய குறைபாடு என்னவென்றால் எங்களுடைய வடக்கு மாகாணத்தினுடைய உங்களுடைய மிகப்பெரிய கையான எங்களுடைய அரசாங்க அதிபர் என்று சொல்வதை விட ஆளுநர் என்றே சொல்லுவோம். ஆளுநரிடம் போவோம். ஆளுநரிடம் அந்த பிரச்சனை கதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. யாழ் மத்தியிலே இருக்கின்ற அந்த பஸ் ஸ்டாண்டினை அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள். அது ஒரு சிடிபி பஸ் ஸ்டாண்டாக தான் இவ்வளவு காலம் இயங்கி வருகிறது. அதே நேரம் முனியப்பர் கோயில் அடியிலே ஒரு தூர பயணங்களை மேற்கொள்வதற்காக ஒரு தனியார் மற்றும் சிடிபி பஸ் ஸ்டாண்ட்கள் அமைக்கப்பட்டது. ஆனால் அந்த உங்களுக்கு தெரியும் வவுனியாவிலே இதே தான் நடந்தது. ஆனால் எங்களுடைய முன்னாள் நீதியமைச்சர் சிவி விக்னேஸ்வரன் எடுத்த நடவடிக்கையால் அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து பழைய இடத்திலிருந்து புது இடங்களுக்கு கொண்டு போகப்பட்டது. ஆனால் இந்த புதிதாக கட்டப்பட்ட மில்லியன் கணக்கிலே செலவழிக்கப்பட்ட இந்த பஸ் ஸ்டாண்டை இன்று வரைக்கும் அது ஒரு ஆடு மாடுகள் நாய்கள் படுத்திருக்கிற இடமாகத்தான் இருக்கிறது. யாழ் போதனா வைத்தியசாலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற இந்த பஸ் ஸ்டாண்டை அதிலே கொண்டு போவதற்கு கூறிய ஒரு சின்ன ஒரு நடவடிக்கை கூட எங்களுடைய ஆளுநரால் எடுக்க முடியவில்லை. அதே நேரம் பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த தனியார் பஸ்களும் சிடிபி பஸ்களும் போட்டிக்கு ஓடுகின்றபடியால் இலங்கையிலே இவ்வளவோ இடங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். நான் சொல்ல திரும்பவில்லை. அந்த அந்நியர் தினம் அன்று கவுண்ட அந்த சம்பவத்தின் தொடக்கம் யாழ்ப்பாணத்திலே இவ்வாறு எக்கச்சக்கமான உதாரணத்துக்கு டிப்பரோட பஸ் அடிபடுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலே வட மாகாணத்திலே நடக்கிறது. ஆனால் இந்த தனியார் போக்குவரத்து மற்றும் சிடிபி போக்குவரத்து இந்த ரெண்டையும் ஒரு கால அட்டவணைகள் கொண்டு வர தெரியாத அரசாங்கம். இவ்வளவு காலம் எங்களுடைய வடக்கு மாகாண ஆளுநர் இருக்கிறார், எங்களுடைய அமைச்சர் இருக்கிறார், எங்களுடைய சந்திரசேகரன் இருக்கிறார், டிசிசி மீட்டிங் நடத்தப்படுகிறது, டிசிசி மீட்டிங் கதைக்கப்படுகிறது. ஆனால் ஒன்றுமே நடப்பதில்லை. தனி அண்மையில் பார்த்தா எங்களுடைய ஸ்ரீதரன் அவர்களிடம் வாக்குகளுக்காக மட்டும் அந்த தனியார் பஸ் நிறுத்த நிறுவனர்கள் போய் கதைக்கின்ற போது அதை ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கிறார்கள். ஏன் எங்களுடைய கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் அவர்களால் ஒரு வசனம் கூட இந்த பாராளுமன்ற இன்னும் அவர்கள் கதைக்கவில்லை. ஆனால் நான் அந்த வீடியோவை பார்த்தேன். அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. என்னென்றால் அங்கே தனியார் பஸ்களும் அதே நேரம் இந்த சிடிபி பஸ்களும் போட்டிக்கு ஓடுகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே குழந்தை பிள்ளைகள் உட்பட ஒரு பெரிய ஒரு அனர்த்தங்கள் அதாவது ஆக்சிடென்ட் ஏற்பட்டு அனர்த்தங்கள் நிகழ்வதற்குரிய சாத்தியக்கூறி இருக்கிறது. ஆனால் எங்களுடைய அமைச்சர் உட்பட யாரையுமே வடக்கிலே கவனம் எடுப்பதில்லை. මම සිංහලෙන් කියන්න කැමති. අපි ඔය ඡන්ද කාලේ අවිල්ලා අපේ උතුරේ ඉන්න මිනිසුන්ට අපි කිව්වා ප්‍රභාකරන්ගේ ස්ටැචු එකක් හදනවා කියලා. එතරම් අපි සින්දු ගැව්වා මේ ප්‍රභාකරන් දෙයියෝ කියලා NPP එකේ JVP එකේ අප සින්දුව මංගා තියෙන ඕන මට ටේබල් කරන්න පුළුවන්. අපි ප්‍රභාකරන්ට ලොකු ස්ටැචු එකක් හදනවා කිව්වා. ඒ තරම් සින්දු ගැව්වා මිනිසුන්ගේ පොළ ගන්න try කරා. හැබැයි එච්චර කරපු තදදාන්න එපා. ආරයි ප්‍රභාකරන්ගේ අම්මාගේ නමට අපි ජටි එකක් හදනවා කියලා කිව්වා. හැබැයි ඒ ජටිය හදන්න මිනිස්සු දැන් කියනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව මම දැක්කා. එයාට ඒක අදාළ නැලු. එයා කිව්ව නැලු ඒව එකක් සින්දු එකක්. NPP ගේ ලොගෝ එකක් දාලා එතරම් බොරුව කිව්වා. මට සමහර දේවල් මේක කියන්න කැමැතියි. දැන් සමහර මම කියන මාස 3-4කට කලින් කන්ටයිනර්ස් 300 ගාණක් කියලා කතාවක් ආවා. හැබැයි මේක කියලා මම කිව්වොත් එම මට වෙඩි වදිනවා, මට ආරක්ෂාව
දීලා නැහැ. හැබැයි මට මේක කියන්න කැමැති. මේගොල්ලෝ ඡන්ද ඉල්ලන්න කලින් ජර්මනි වලින් ගිහිල්ලා තිබ්බා අපේ ප්‍රෙසිඩන්ට් ගිහිල්ලා තිබ්බා ජර්මනි එක අපේ ඩයස්පෝරා එක හම්බුණා. ඩයස්පෝරා එක හම්බලා යම්කිසි ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් කියලා මේ රටේ කරන්න බැරි දේවල් අපිට පොරොන්දුවක් දුන්නා එහෙම කරනවා කියලා. එතකොට තායිලාන්ත වලින් තිබ්බ කන්ටේනර් එක තිබ්බ බඩු ටික අපේ ප්‍රභාකරන්ගේ බඩු ටික මම මේක පැහැදිලිව සිංහලෙන් කියන්නම් මට මේකින් පස්සේ මරණ දර්ශනය කෙයි ඒ වුණාට මට බය නැහැ. තායිලාන්ත වලින් ඉතුරු වෙලා අපි 2009ට කලින් ප්‍රභාකරන් ගෙන්නන්න try කරපු බඩු තායිලාන්ත වල ඉතුරු වෙලා ඒකේ කේපි කුමරන් පත්මනන අරහා දැනට ඒගොල්ලෝ ඒ කන්ටේනර් එකේ මෙහාට ගෙනලා තියනවා කියලා මිනිස්සු කතා වෙනවා. මටත් මගේ ඩයස්පෝරා එකකින් කතා කරලා කිව්වා ජර්මනි වල ඒ බඩු ටික අන්තිමට ඉතුරු වෙච්ච ආයුධ ටික ගිනියාවි ටික ඒ කන්ටේනර් එකට දාලා තමයි මේ ළඟදී ගෙනලා තියනවා කියලා. හැබැයි මට මේක ඔප්පු කරන්න බෑ. කිව්වා වගකීමෙන් කියන්නේ ගොඩක් වගකීමෙන් කියන්නේ එතකොට මම මේක කිව්වා කියලා තමයි කිව්වේ නැගිටිනවා කියලා මේක තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ 300 ගාන කන්ටේනර් එකේ ආපු බඩු එක තිබ්බ අපේ ප්‍රභාකරන්ගේ ගිනියාවි ඒවා ඉතුරු වෙලා තායිලාන්ත වල තිබිලා ඒවා දැන් වලට ගිහිල්ලා ආපහු ගෙනලා දිනවා මේක. හැබැයි එහෙම කියලා ඔබතුමා ප්‍රකාශ ඔබ වගකීම් බාරගත යුතු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මම සිංහලෙන් කිව්වේ වගකීම බාර ගන්නවා කියලා. එතකොට සිංහල තේරෙනවානේ. එතකොට ඒව දැන් කිව්වා කියලා මට දැන් මාව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීකමක් අයින් කරන්න කියලා ඔය ඉන්න ආණ්ඩුවේ නඩුවක් දාලා දිනවා. මම ඒක කිව්වානේ. දැන් ජූනි 26 වෙනිදා මගේ නඩුව තියෙනවා. මට මම මේ තව එකක් කියලා මේ පාර්ලිමේන්තුවෙ ඉන්න ඉවත්ලා යන්නම්. ඒක අහන්න. මාව සෙප්තැම්බර් මාසේ 26 වෙනිදා මිනිස්ට්‍රි එකේ අයින් වෙලා ලියුමක් ගාලා තිබ්බා පාලිතමයි පාලා කලින් හිටපු ලේකම්තුමා. හැබැයි ඊට පස්සේ මේ NBB එකම ගිහලා නඩුවක් දැම්මා මම ડોක්ටර් වෙලා ඉන්නකොට නොමිනේෂන් එකක් දැම්මා කියලා. ඒ නඩුව දැන් කෝට් ඔෆ් අපීල් එක යනවා. දැන් මම මේක කියපු ඉඳා අනිවාර්යෙන් මාව ඉවත් කරනවා. ඒක කිසි අවුලක් නැහැ. පළාත් සභාවේ ඡන්ද තියෙනවා. අපි පළාත් සභාවේ බලගමු. හැබැයි වෙලා තියෙන්නේ මේකයි. දැන් කවුරු හරි කොන්දපණ තියාගෙන ඇත්ත කියනවා නම් අපිට කැමැති අපි කියන්නේ දැන් අපි සිංහල ජනතාවට කියන්නේ අපි රණ්ඩු වුණා මෙච්චර කාලේ අපි කිව්ව නෑ. මගේ තාත්තා මැරුණා 2009 තාත්තා කොටියක පොලිසියක ඉන්න කාලේ කකුලේ තුවාල වෙලා පදවිය හොස්පිටල් එකට ගෙනලා තාත්තාව එතනින් මරලා තියෙනවා. අරගෙන ගිහිල්ලා කෑලි කපලා තියෙනවා. හැබැයි එතරම් ඉඳන් මං කියන්නේ මොකද්ද? දැනටවත් 2025 අපි එකට යමු කියලා. කොච්චර පොරොන්දුවක් දීලා අපේ මිනිසුන්ගේ වෝට් එක අරගෙන අපි 3 දෙනෙකුට දීලා තියෙනවා මේ වෝට් එකක් ජැෆ්නාවල. හැබැයි අපිට කිව්වා අපේ ප්‍රභාකරන්ගේ අම්මාගේ නමට ඕගොල්ලෝ මේකද දැන් අඩුම ගාන ඕගොල්ලෝගේ රණවිරුවට අපි ප්‍රභාකරන් කියලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කියනවා වගකීමෙන් අපි වගකීම බාර ගන්නවා. අපි කියපු දේවල් ඔක්කොටම වගකීම බාර ගන්නවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ 159ක් ඉඳගෙනවත් ඕගොල්ලෝම වෙනුවට මරපු රණවිරුවෝ අපේ වෙනුවට නෙවෙයි. අපේ වෙනුවට මරපු රණවිරුවෝ නවම්බර් 27 අද වෙනකන් අපි මතක තියාගන්නවා. අද වෙනකන් අපි කියනවා ඒගොල්ලෝ අපේ අයියාලා අක්කාලා අපේ දරුවෝ කියලා. හැබැයි ඕගොල්ලෝගේ වෙනුව මරිච්ච රණවිරුවට ඕගොල්ලෝට කියන්න බෑ රණවිරුවෝ කියලා. මම දන්නේ එච්චර මට සිංහල බෑ. හැබැයි කියලා තියෙනවා සබලියෝ කියලා මොකද? අපි කවදාවත් මම මරණකම් මේ රටේ මං කියන්නේ අපේ වෙනුවට මරපු ආයේ සබලියෝ කියලා. ඒගොල්ලෝ රණවිරුවෝ. ඒ වගේම සිංහල ජනතාවෙන් එක්කෙනෙකුට අම්මා නැහැ, එක්කෙනෙකුට තාත්තා නැහැ, එක්කෙනෙකුට දුවක් නැහැ, එක්කෙනෙකුට පුතා නැහැ. එතකොට හිතලා බලන්න මම මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් බහලා යනකොට මට යුනිෆෝම් එකේ ඉන්න එක්කෙනා ආවිලා කියනවා ડોක්ටර් ඔයා ඇත්ත කියනවා. ඔයා අපේ කට්ටියව ගර කරනවා. හැබැයි බලන්නකෝ අපි ඡන්ද දීලා 159 යවලා තියෙනවා. හැබැයි මේගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් බලන්න දැන් දකුණේ විනාඩි 2යි කරු මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 2යි තව. thank you. මම දැක්ක දකුණේ දැන් පරණ ඕගොල්ලෝගේ දේශපාලනයේ තරග මැතේ දෙන්නෙක් ගිහිල්ලා දාලා තියෙනවා මේ හිරේ. ඊට පස්සේ චාමර මන්ත්‍රීතුමා දැම්මා. කවුද මේ හැබැයි ආය යන්න එන්නේ මම දන්නේ නැහැ මොකද සිග්නල් කේස් එක හරි මොකද කේස් එකට මාව දානවා. හැබැයි මමත් කවදාරි එළියට එනවා. මම දන්නවා දැන් කොහමරි ජූනි 26 වෙනිදා මට නඩුවක් තීන්දුවක් කරනවා. ඔයා අද ඉඳන් පාර්ලිමේන්තුව ඉවත් වෙනවා කියලා. එහෙමනේ වෙන්නේ. මේ රටේ මම කවදාවත් පොලිටික්ස් කරලා නැහැ. මම කවදාවත් අවුරුදු 39ක් මම වෝට් කරලා නැහැ මේ රටේ. මට විශ්වාසයක් නැතුව ගියා. මේ 2009 ඔක්කොම ඉවරනාට පස්සේ මගේ තාත්තාව එක්ක අරගෙන ගිහිල්ලා කෑලි කැපුවාට පස්සේ මම ගිහිල්ලා ඒ BSc එක අරන් බලුවා හොස්පිටල් එක. මම ડોක්ටර් කෙනෙක්. මං ගිහිල්ලා මගේ තාත්තාගේ BSc අරන් බලුවා. තාත්තාගේ බඩේ තුවාල වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ BSc එකේ කිසි දෙයක් නැහැ. එතකොට මම දැක්කා තාත්තාට බඩේ තුවාල වෙලා තියෙනවා. කකුල ඇම්පියුටේට් කරලා තියෙනවා. තාත්තා නැහැ. මගේ තාත්තා නැහැ. එතකොට මගේ කොච්චර පපුව රිදෙනවා කියලා කියන්නකෝ. ඒ නිසා තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇවිල්ලා අපි කියන්නේ. මේකයි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ඕගොල්ලෝගේ ජනාධිපතිතුමා ආය යනවා ජර්මනි වලට. මම පින්දූර පවා ඕන පෙන්නන්න බට පුළුවන්.
මට නඩුවක් දාන්න මේ මගේ මේ ස්පෙෂල් මොකුත් එපා නඩුවක් දාන්න මං මඩුවෙන් ගල පෙන්නන්නම් මට කොට්ටි එක ඩයස්පෝරා එකේ ජර්මනි ඉන්න ලොකා මට කිව්වා ඕගොල්ලෝගේ ජනාධිපතිතුමා ආවිල්ලා සහෝජෝ ඉල්ලුවා අපි සල්ලි දුන්නා කියලා. එතකොට මම ගත්ත සල්ලි මගේ ඩයස්පෝරා එකේ මම ගත්ත සල්ලි ටික මං කිව්වා. මගේ account එක BOC මගේ identity card number එක 86.18.95 ඕන්නේ ගිහලා බලන්න මට election එකට සල්ලි දාලා දෙනවා මගේ ඩයස්පෝරා. මෙහින් ගෙන්නලා දෙනවා මගේ ඩයස්පෝරා. ඕගොල්ලෝ කියන්න පුළුවන් දෙයක ඕගොල්ලෝ ගිහිලා අරේ ගිහිලා අපේ මිනිස්සුන්ට කියන වෙන එකක්. ඊට පස්සේ ආවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුව ගහන්නේ වෙන එකක්. මේක නම් මං හිතන්නේ සිංගල ජනතාව චුට්ටක් හිතන්න ඕනේ. අපිත් ගියොත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආයේ මෙහාට කතා කරනවා එක්ක කැන්ටිමට ගිහිලා ලස්සනට කතා කරනවා. ඕගොල්ලොත් අපි ලස්සනට කතා කරනවා අපිත් ලස්සනට කතා කරනවා. හැබැයි මේ දැන් බලන්නකෝ ලස්සනද කවුද? වසන්ත මට විනා තප්පර 20ක් දෙන්න. වසන්ත මිනිස්සු කෙනෙක් මේ තියෙන ඔප්පුවක්. මේ ඔප්පුව මම නම කියන්නේ මං එයාට පොරොන්දුවක් කරා මං නම කියන්නේ නැහැ කියලා අන්තරාධපුරේ ඉන්න ඕගොල්ලෝගේ NPP MP කෙනෙක් ලියලා තියෙනවා මේ ඔප්පුවක ලක්ෂ 500 ගේ එකක් ලක්ෂ 50ට හරිද එතකොට මේ කවුද වසන්ත හැමදෙම හැමදාම රාට වොෂ් එකක් දාන්න යනවා මං ගා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා රාට ගිහිල්ලා උදේ එනකොට ලයිට් එක ඕෆ් කරන්නේ මම කෝට්ස් එක අන්තරාධපුර කෝට්ස් එකට ගිහලා එනකොම මම දැක්කා ගේ එක ලස්සන ගේ එක තට්ටු දෙකක් ගේ එක පර්ච් 16යි ලක්ෂ 50ට ගන්න පුළුවන්ද මේ රටේ දැන් එක එකනාව අරන් දානවා මේ පැත්ත අරන් දානවා අර අනිත් පැත්තේ මේ පැත්තට අරන් දානවා දැන් මේකෙන් මැද අහුවලා අපි දමලා මිනිස්සු අපිට ඇත්ත කියන්නත් බෑ ඇත්ත කිව්වොත් කේසනවා ඇත්ත කිව්වොත් නඩුව දානවා හිරේ දානවා නැත්තම් අපේ ආරක්ෂාව අයින් කරනවා මොකද මේක වෙලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මේකෙන් පස්සේ මට කතා කරන්න අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ හැබැයි මේක තමයි ඇත්ත මේ රටේ ඇත්ත එක කියලා යන්න කැමතියි thank you